Kolongkata ko song ang dines Debbarma Bangalore ti prasa wala team ni khorok sa member tini nor ni kamati ko sama phaibika kaise khobor ni bagai new year ni dina khona kisa bad news ni thanga sini Bangalore tayo jigini hini kaise jaga tongo jigini kisa Bangalore city ni simite 20 kilometers chalu au jaga wa sini takku khorok sa Prasanjit Debbarma ni Mungwi tini phunga siri siri no huniman ka chatta probably around chatta over bo klai dalan sakani klai thui thangani to tabu jor thui khin sin thane khobor to but actual tamni bage bo thui ka abo chen thane tabu kono information kri khu borok mia new year ni kisa celebration klai kana borok roommates borok khorok buri tongmani bono tini phungo klaijak man kha lama kinaro yakung kbai ye sirok kbai tai godana kbai klai man kha klai man mani ya golo police ongna information roi pa tabini boni dead body tabu kono police station ko tabuk sarik ni itu tamu naik dong kah pernah tamu ni bini police station aku bini dead body chini team ni John Debbarma Monimes Debbarma and Kush Debbarma sabu jaga hambai Mario ang khorok sabong ni pal halam khorok sana boano immediately early in the morning probably sara satta rokong kana boano inform claimani abuni login angani team mo inform clairi sini team rok thangka Chini team rok thangi sogi mani yagulo some police verification rok clari to ni tongo tabuk police rok inquiry clai tongo ke bunti yang kha ta ye bini logi wo je tai khorok tam tong rok borok boti pra sarong mamang no borok no ke tabuk jelo dabi police rok inquiry clai tongo tabuk jora tai to chung eno sirok mania kho bat khak lai datino mannai hinai de bini dead body no chung khana to hariman glak tam ninge tabu phana bini formalities rok chung pai mania kho bini postmortem bini medical ni kuno phana claiman lai kho bini dead body no tabuk Victoria Hospital government hospital shift klai jangnai ajagane simik langai thangai Victoria Hospital postmortem klai khana soni ose bini dead body ro hori mansi nai tabuk khak layo sung joto kam samung je bini bagai je bin dead body ro hanan bagai se samung tongmani sung datina pairi manai hunai hambai ani team sini team John Debbarma and tai baki Coach Debbarma be Monimes Debbarma borgaro sogi level bagai immediately information man mani ya golo no and je bono bini loge song ajaga loge ri tongai rok bini dead body ni bagai formalities clear klai tong no balen hambai police ok to ta jor ti klai tong klai gra to klai mani ya golo chungte o sha update nai tini to remand gla kha ba tini jodi information jodi man ka sarik jora toi chung sarik jora toi update ri nai but bini actual cause of death so postmortem ni police Simon Chennai ki boni actual cost of death tamong kha ba da bathar jaka uda bulai de dala niklai thanga ba bumte ke bana ba chok ke pine tuti jabo dala niklai phega bole chung Simon liya ba khobor ma kau kora to kuno clarification kri ko chung ovone clarification man mani pore so tewisha phai sarik ni bisingo hai ke khana ni bisingo ang complete details re re ona norok na buk song asuna ni kawong mong norok kisa logi ru bai di bong ke bini mung ke thui thane mung ke Prasanjit Debbarma bini parang ke full sorry para Kamalpur area ni bini nogo bini ama tongo te bini manai da bini bai sab jena tongo exactly same liya but tongo bini family members bor je rang thumlani je rang nam nei to tabuk bor family members parao rang thumlai tonglai kana so in case nor Kamalpur area ni bor area na bor paran bor rok no video no lugi tongo please or help lady chuba chuklai lady kaisa kaisa para ni bor rok no paran bor Simon do जिसको अपना death तो नहीं थांगा बिनी cause of death बताओ लिबे के ठीक है तो समझ है मैं but बिनी dead body ना चुन त्रिपुरा रहना नहीं चाहे तो गलत होने में नहीं आगुलो तब नॉर्मली थाने चुन help ना मनी के बिनी fees रो complete claim नहीं बिनी charges जे ना मनी था ambulance charges police charges कुछ around the postmortem charges they cargo charges of roaming yang to information भी लेगा बिनी family members no कि बसुक जरूरत है रंग थांगे मान बसुक जरूरत है रंग थांगनाई so norok o video no nugi tong hong ke norok please help lai ledi borne family members no in case norok Bangalore Tripura sa o direct help line mo chung be norok chung no direct contact line mano ani number hingke 8088028601 ana jodi call mani ang norok anytime whatsapp message klai dia whatsapp immediate response ring me apano but ang whatsapp response nai because call rogo so sometime mai ang thango busy ma bai so am suna ni komi balai hambai suna logiri tamani bagai te bagai Tripura sa ta buk tong Bangalore Tripura sa team rok no so torna hambai kulungka asung na sanam sunga ang te oisa phaine o topic no to ba o information no to yang te oisa
narani bwskang pai complete information reply so asungna happy new year kulumka